Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sithathele ithuba abangcwele siphinde sinemukele kulesigaba sesibili. Esigabeni sekuqala we read from Psalm 37 verse 1 to 20, Jonah chapter 1 verse 17 through chapter 2 verse 10, and then the gospel according to St. Matthew chapter 10 verse 24 to 33. Kodwa ke thina sitawuthinta kakhulu encwadini ya Jonah lesi mfundini. Ekseni ngikhulumile ngathi this is Teresa of Avila. Teresa of Avila for the religious life of the year 1582. Nyalo ngala sina Jonah uhlantwa inhlanti noma uyavomithwa inhlanti. Jonah le kathunywa eNinive. La sifunda khona Jonah bekasekhathi esiswini senhlanti. Lithi livula uNkulunkulu simakathe wahlinzekela Jonah ngenhlanti lenkulu kuthi iminte. Jonah wabasekhathi esiswini senhlanti emalanga lamathathu nebusuku lobuthathu. Labaningi ke bantu baba nembuto uthi ngabe liBhayibheli liqinisile yini ukuthi Jonah waba sesiswini senhlanti emalanga lamathathu nebusuku lobuthathu. Ngabe kuliqiniso iloko ikhona yini inhlanti lengaminta umuntu? Liqiniso lithi noma kulukhuni kukukholwa lokho kodwa kwenteka. Kwesibili, noma kulukhuni kukukholwa lokho kude lokulukhuni kakhulu kuNkulunkulu, kude lesingathi kulukhuni kuNkulunkulu. Uma ngabe kude inhlanti lebe ingaminta Jonah, uNkulunkulu bekangayakha ngalelo minute, ngalelo second, ngoba kwayona lena nhlanti lesikhuluma ngayo yentiwa nguNkulunkulu. Bengayenta ke uNkulunkulu ibe khona iminte Jonah ayidalele nje leso sikhashana leso, emveni kwaloko iphinde inyamalala. Lokho ukuthi ke lokuqabanga kwekuthi kanjani kumosha ingqondo ukude umuntu ongaba lengqondo lengaconvince uNkulunkulu noma lengaphikisa lokwentiwa uNkulunkulu. Kukhona ke bantu abawenta ucwaningo lwabo ukuthi ngabe iwhale leyaminta Jonah, labanye bathi ngabe is a sea dog leyaminta Jonah, labanye bathi ngabe is a lifeboat fish leyaminta Jonah. Konke lokho kungama speculation. Labanye bathi kukhona lowaphuma ngeminyaka wa-1891 wangena lapha elwandle yaminta lenhlanti, base bayibamba bena bayivula bakhanda ukuthi lo muntu beka unconscious, bamkhipha lapha esiswini salenhlanti. Noma ke kungakhulunywa lokungakhulunywa, babekise kodwa lokuthi Jonah inhlanti yaminta kuluqiniso lokho, ngoba Jesu uyakhuluma ngako laphana Matthew chapter 12 verse 40 kwekuthi wenta ngathini ukhuluma ubekisa ngako, makakhuluma ngaye ukuthi utohlala kusuku lobuthathu nemalanga lamathathu asemathunjini emhlaba. So ubekisa ngaJona lo wangena esiswini senhlanti wayohlala emalanga lamathathu nebusuku bakhona. So lokhu kuliqiniso lesingeze sibalekele ukuthi Jonah vele wangena esiswini senhlanti wayohlala khona lezo sikhathi lezo. Sitawubona nenjongo yakhona ukuthi wakuyini. Jonah lona bekamuntu rebellious. Leligama lelithi rebellious lisho umuntu lothi athi lokufanele ukuthi akwente, atsheliwe lokufanele ukuthi akwente kodwa ajinge abe nenkani angafuni kwenta lokho noma ngabe utsheliwe. Jonah wangumuntu lo beka resista, umuntu lo resista, umuntu lo siphalatako lo
angafuni kuya la kuthiwa akaye khona noma kwenta lokhu kuthiwa kwenta. Jona was a believer. Jona bekamkholwa uNkulunkulu. Lokho ukuthi kuyenteka umuntu akholwe kodwa abe rebellious. Kuyenteka umuntu akholwe kodwa abe ne-resistance etintweni taNkulunkulu. So ke lana siyabona ukuthi ngoba uNkulunkulu bekanemsebenzi bekafuna kuwenta ngaJona angakaqedi, kungako uNkulunkulu wamvikela wamphephisa Jona. uNkulunkulu uyasivikela asiphephisa ngoba kusenemsebenzi lokufuna ukuthi awenteke noma uNkulunkulu awente ngathi. Labanye bethu basinda eguleni, labanye basinde etingotini, labanye basinde kuphi. Lokho kunesizathu sokuthi uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho. Awukamani nje wasinda, awukamani nje waphepha, kodwa kungoba uNkulunkulu anenjongo ngempilo yakho. uNkulunkulu lapha siyambona kweuthi wamhlenga Jona. Ebengamhlenga uNkulunkulu nanoma ngabe ngayiphi indlela angasebenzisi lenhlanti lesibonako la. Ubengamhlenga uNkulunkulu Jona noma ngabe ngayiphi indlela, kodwa uNkulunkulu wakhetha kweuthi asebenzise lena indlela ngoba bekafuna kufika enhlitweni yaJona. uNkulunkulu letinye tatindlela lasihleka ngato noma uNkulunkulu letinye tatindlela lasivelela ngato etimeni, kungoba uNkulunkulu usuke afuna inhlitiyo yemuntu. Ngike ngathi ngifunda letinye tincwadi tangitshela ukuthi labantu baseNinive bebakhonta inhlanti, uNkulunkulu wabo bekuyinhlanti. Lenye indlela leyo kwekuthi le nhlanti layimkhafula Jona, bambona bathi hayi bo, uNkulunkulu wethu lo yinhlanti uthumele nasi isithunywa sakhe. uNkulunkulu uba nendlela yokufinyelela enhlitweni yomuntu ngetindlela le umuntu angaqabanga ukuthi lokhu kwenteke kanje kanti sohlangana naNkulunkulu. Amen. Makabongwe Jesu, mayibongwe imvana. Soke lapha sibona kule ncwadi yaJona into lemqokwa, umgomo omgogodla waNkulunkulu lotshengisa ukuthi lo Nkulunkulu lesimkhondako ungumnini mandla onke. Is a sovereign God. Unemandla onke lo Nkulunkulu ekuthi avimbe ngisho nemajuices lakhona lengekhathi enhlantini uthi excuse me, beyangabolisa Jona ngaleso sikhathi itawukhona ukuthi inhlanti imdigesta, kodwa uNkulunkulu unetakhe indlela lafuna ukuthi akhombise ngathi ukuthi ungethulu kwawo konke. Siyabona ukuthi uNkulunkulu uma ngabe afuna kusebenza ngemuntu uyaye asebenze ngalendlela lafuna ngayo. Andike uma uNkulunkulu afuna ukusindisa ngendlela lafuna ukusindisa ngayo, wena ngale yakhe indlela. Noma wena bonga nembono uthi hayi man akwenteke kanje eniklesi yesikhathi uke ufune into kanti naNkulunkulu utakufuna kuleyo nto, utholakala ukuleyo ndawo noma kulezo simo kanti naNkulunkulu ukhona lapho nihlangane naNkulunkulu. We find that we as human beings, we want what God wants. Mana ukuthi sisuke singathi kweuthi lokho lesifunako naNkulunkulu usifuna kuwo. So ke Jona wahlala lapha emalanga lamathathu nebusuku lobuthathu ala eziswini senhlanti, and as ahleli lapha eziswini senhlanti Jona kwakusikhathi lesihle leso uthi abuye kumasenzisi akhe lakhona kuyawuthi nasekuphele sikhathi sokuthi lokhu lekangenele la ngekhathi aqale futhi khona la ngekhathi aqale umkhuleko, akhuleke Jona alapha ngekhathi ezisini senhlanti. Labanye ke baba nako lo hawu ingabe Jona lengekhathi kwakwentekayo
bekadlala John bekamunya lamathumba lenhlanti amunya lolokudlwanga lenhlanti kwakwentekani kahle sithi kumbe singethe sathi kangako kuloko kodwa lokungibona kufuna sikuthathe ukuthi Jona ngekhathi esiswini senhlanti waphendukela kuNkulunkulu nako lokumqoka kuthi waphenduka Jona lengekhathi esiswini senhlanti waphendukela kuNkulunkulu wafuna ubuso baNkulunkulu wafuna uNkulunkulu ngalokuphelele lana siyabona kulo chapter 2 sibona umthandazo Jona so uyathandaza lapha kulo chapter 2 and Jona uthi lapha ngakhala kuNkulunkulu wakhala kuNkulunkulu ngaleso sikhathi alasiswini senhlanti lo nkulunkulu ebekambalekela lo nkulunkulu kodwa Jona wabe sokuyaguqula inqondo yakhe noma inhlityo yakhe ngalophelele wakhala simbona Jona uyakhala esiswini senhlanti lesi ngethulu kwakhala simbona Jona uyathandaza and uba nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uyamkhulula kulesimo noma angakaphumi esisweni senhlanti kodwa wakholwa Jona ukuthi uNkulunkulu uyamkhulula kulesimo lokunye lokufuna ukuthi uma besibhekene netimo asimkholwe uNkulunkulu ukuthi uyasikhulula noma lesimo usengaphumi kuso kodwa mkholwe uNkulunkulu Jona wathandaza angakhathi esiswini senhlanti wamkholwa uNkulunkulu wamdumisa ke Jona uNkulunkulu amdumisela kwaye ukuthi uNkulunkulu lokhulula nabo noma ngabe ukusiphi isimo isimo selive lamasango ahlala akhiwe kodwa mkholwa uNkulunkulu kwekuthi uyaphilisana uyakhululana wendelana into letinkulu Jona bekasesela ngekhathi esiswini senhlanti nakakhala kuNkulunkulu waba nesiqiniseko futhi ukuthi uNkulunkulu sokuvile ukhala kwami kumqoko lokho kwekuthi sathi ukuthi uNkulunkulu uyanguva ukukhala kwalabo abakhala kuye uthi lo mnyamhlabeni ekuhluphekeni kwamina ngakhala kuJehova wami wathi uma ngabe usehluphekeni khala uNkulunkulu uyakuva sibona Jona lapha uthi bekungumuntu wefaith bekungumuntu wekholwa kwakunoma kwamanje kude lisign ukuthi lenhlanti lalangene khona ngiyawuphuma yini kodwa ngoba sengithandazile ngakhala ngacela usito kuNkulunkulu utangilamlela ngifuna ukusho kumuntu lo sesimeni ukuthi thandaza kuNkulunkulu ucela usito ubese uyakholwa ngumthandazo wakho ukuthi uNkulunkulu uvile futhi uNkulunkulu sowuphendulile lo mthandazo wakho noma ungakade bambi diphendulo dawo practical but in faith dibambe dibone sokuleyonto dibone sona leyonto dibone sohamba kuleyo ndzawo lebo uyithandazela so Jona ke lana utshengisa ba umuntu wokholo a man of faith that is John and ngesikhathi atshengisa lokho uNkulunkulu wamupha ipeace uma ngabe sothandazile waba nokholo yathi now peace kufanele kube yinto oyithola uNkulunkulu lepheketelwa iassurance kuthula nesiqiniseko sokuthi umthandazo wakho sophendulekile noma ungakabambi tona letinto kodwa umthandazo wakho sophendulekile uthi ke ngakhala kusimakade uyabona ke lesahluko lesitaqhubeka sisifunde sisitshela ngaletinye tinto lokho na uthi uyafubuka ubona ukuthi lokhu kuthathwa amahubeni takuveta masiyana kwekuthi Jona lapha siyambona ukuthi ngumuntu bekalati live laNkulunkulu kuhlupheka akufikeli bantu labangalati live laNkulunkulu kuyabafikela nalabakholwako labanemabhayibheli kodwa kube khona la kuhlupheka kutakuthatha kukubeke khona la kuthe khona iBhayibheli la kuthe khona likhandlela lekubithathi iBhayibheli kusale ubhodla lokudlini
lesi swini senhlanti there was no Bible, lesi swini senhlanti there was no candle, but John, because lived uNkulunkulu bekalihle ngesikhathi njengemuntu lokholwako labese liyavuka so yalibhodla ngekhathi esiswini senhlanti. Kwaqala lesikubonako sibona ubhodla eMahubo 18 verse 6 la khona athi ekuhluphekeni kwami ngakhala kusimakathe uNkulunkulu wami wakufa waliva liphimbo lekhala kwami asethempelini lakhe. That's Mahubo 18 verse 6. Mahubo 42 verse 7 uthi kujula kwamemeta ekujuleni kwevakala umsindo wemanti lawako nemanti emagagasi lebeke ndlula ethi kwami. Uthi laphana kuMahubo 31 verse 22 athi, for I said in my haste, I am cut off from before your eyes. Nevertheless, you heard the voice of my supplication when I cried out to you. So, nemagama langa leka vele bahube kodwa siva lenkulumo ya Jona inalama phrases lango, inalama figures lango lapha nawulalela ukuthi Jona umuntu welivi lebeka lidla livi aphila ngalo livi. Sibonaka lana Jona kukhazwa inhlupheko nekukhala kwakhe kuNkulunkulu nekutshengisa kwethembeka kwaNkulunkulu ekuphenduleni labo labasuke bakhala kuye ngaleso sikhathi. Uthi Jona nginqunyiwe ngakhweshiswa ebusweni bakho. Jona lapha wabona ukuthi uyathi lokujijelo kwami lapha elwandle akusiwo lamatilosi emkhumbi kodwa ngijijelwa ngusimakathe luqobo lwakhe. Ngifuna ukusho ukuthi kulokunye kuhlupheka nesihluphekako asasime bazalwane kusola abantu including myself ngoba ngiyayikubuka lokuhlupheka lokho kulethwa nangumuntu nami ukanti lo muntu sengimbuka ngeliso lelibi lo muntu sengimsindlela kabi kuthi noma ngabe lokuhlupheka bekude ngaye Jona wathathwa ngilamaselas okanye ngilamathilose emkhumbi amjijela lapha ekhaya kodwa na Jona uthi ngusimakathe lona lento lokho and ukukhuluma lokho Jona ngoba sekukhona kuphenduka lokukhona ngekhathi enhlitweni yakhe ubona tandla tasimakade through and through luhambo lwakhe kwekuthi uyathi lapha ngihamba ngigcinwe sandla sasimakade. Uthi ke Jona ngalama magama noma ungetama kumbalekela uNkulunkulu angeke uze ukhona umbalekela ngoba uNkulunkulu ukhona etindzaweni tonke. Nginqunyiwe ngakhweshiswa ebusweni bami. Buhlungu lobukhulu baJona kwakungesiko lesehlakalo that calamity lebe sesikade simehlele kodwa buhlungu lobukhulu baJona kwakusekuthenini senginqunyiwe ngasuswa ebusweni kaNkulunkulu. Nayo into lefanele ukuthi umuntu imvise ebuhlungu kakhulu emhlabeni ukuthi unabo ubudlelwane naNkulunkulu ngoba mawushiya lo mhlaba kufanele usuke la uye kuye kule Gospel of Matthew uthi Matthew asingabesabi lababulala umtimba kodwa babe banganobulala umphefumulo. Lokho ukuthi awungamesabi umuntu lenaye atawufa noma kumbe ungafaqala naye usatokufa ayobhekana nekwehluleka. Uthi ke bonqede noma babancane kude lo waphansi angamati uNkulunkulu. Lokho ukuthi maka waphansi ncede uwa ngemvumo yaNkulunkulu nawe nangabe ubhekana nekuhlupheka kusuka kungemvumo yaNkulunkulu kude ukuthi kusuka kuwine umuntu usuke abe nemandla kwehlulekisa lo muntu lona vele esigwini uyatiwa wenda abantu kanje. No, akusinjalo kungoba uNkulunkulu usuke avumile amnikete imvume lo muntu ukuthi angatenda leto thina. So ke lana Jona into leyamkhalisa kakhulu kwekuthi unqunyiwe wakhweshiswa ebusweni baNkulunkulu. Lana Jona ufuna uNkulunkulu ufuna ukubona ithempeli laNkulunkulu and Jona uthi noma ngabe ngikulesimo lesi kodwa ngiyathi ukuthi lesimo
asinawugcina empilweni yami, mina ngitawuphuma la kula masango avaliwe enhlanti, kule tinzembuluko tenhlanti, ulokujula kwelwandle, ngiyombona uNkulunkulu, ngilibone nethempeli lakhe. Uma ngabe sithandaza kuNkulunkulu, sibobe sesiyema kulesivumo sethu kusalokhu besikhulekela. Kuba bathe kuyenda noma kukhwehlela ukuthi hayi ngiphilile. Kuba bathe bayathi ngiphilile, ume lapho uthi angisakhweshi. As long as ngithandazile, ngiyamethemba lo ngikhuleka kuye. So-ke Jona wabe ukhumbula uNkulunkulu ngalamafishane. Kumqoka kumkhumbula Jesu esimeni sakho. Kule mhlabeni lomnye lothi ngimkhumbula Jesu umhle, ngimkhumbula malanga onke, ngihambe ndlele. Yes, kufuna ukuthi umkhumbule uNkulunkulu kuko konke. Uthi you have brought up my life from the pit, oh Lord my God. Uyayibona lento lendlela khuluma ngayo, uthi lempilo yami soyephulile. Lana sibona Jona unendumiso, udumisa uNkulunkulu ngekuphendula umkhuleko wakhe. Sibona Jona uthi ngitakunika uNkulunkulu ludumo ngoba wena unginikeza isiqiniseko sekungephula ebumadimeni lebengibhekene nawo. Jona ke lapha so wenda ngingathi wenda tifungo noma i-commitment ukuthi ngitamentelane uNkulunkulu. Hallelujah. Ukala uthi those who regard worthless idols forsake their own mercy. Laba khonda tithixo balahla sihawu sabo. Wonke umuntu langafuni khonda uNkulunkulu usuke athi lahlela sihawu sakhe. Jona lapha wabona kwekuthi kuphikisana naNkulunkulu noma kusiphalata, ungavumelani naNkulunkulu nekumbalekela uNkulunkulu, kugcina kwenta wena usithixo. Amen. Kubalekela uNkulunkulu, ungamfuni uNkulunkulu, ungafuni ukuthandaza, ungafuni kuya esontweni, ungafuni kuhlanganyela nebazalwane. You are an idolater yourself. Akusho ukuthi ukhona wena sewuguquka waba sithixo. Uma ubolekela uNkulunkulu ngoba utikhonta wena, utifuna wena, ufuna aba ne-fellowship wena wedwa. Uthi Jona kubalekela uNkulunkulu nekumelana naye uba sithixo. Kunebantu labanye lokufuna ukuthi uNkulunkulu aze ababonakalise abentele sibonakaliso saJona bajike etindaweni etimathini. Uthi-ke kodwa ngiyawuletha imihlatshelo kuwe simakade. Jona lapha nasekaphendukile wema kumbalekela uNkulunkulu, wakhanda kubalekela uNkulunkulu kungamsindi, kodwa wakhanda kuletha imihlatshelo nekubonga nekwenta tifungo atimisele ngekuthi gcina tifungo lebekatente kuNkulunkulu. Noma ngabe yini kumqoka kwakuthi sengiyakukwenta noma ngabe yini yeNkulunkulu lokuthi angikwente lo ngithuma wona sengiyakukwenta. Kumqoka bazalwane ukuthi sifike esigabeni lakhona sakha sivusetela tifungo tethu. Siyaye sisho-ke uma besibhekene nebumadima in one way or the other. Kwakuthi hayi ke konke lakathi uNkulunkulu angikwente mina, sengiyakukwenta lokunje angentele lokhu uNkulunkulu, sengiyakwenta konke lathi angikwente. Jona lapha wakubona kwekuthi kumelana naNkulunkulu yinto lokufuna ukuthi ayinyomule ayisuse kuye, kwekuthi kungaphindi kubonakale kumelana naNkulunkulu kuyingxenye yempilo yakhe. Futhi Jona lapha wabona ukuthi umqokwa ufeza tethembiso takho, tifungo takho utente ubuye utifeze kuNkulunkulu. Uthi salvation is of the Lord. Ngiyawathanda lamagama lami. Lapha kuJona, it was not just a statement of fact ukuthi beyakhuluma statement nje semaqiniso, kodwa bekakhuluma lekentelo kona lekunqoba uNkulunkulu amehlisele kona. Jona sowenta i-declaration ngalamanye amagama kwakuthi insindiso yasimakathi. uNkulunkulu wenteni? Umsindisile Jobe. Njalo Jona wenteni? uNkulunkulu uyamsindisa Jona. So Jona ukhuluma lokhu ngendlela yokuthi lokhu lengikhulumako is a personal
personal testimony, is a personal witness. Ukuthi ngimbonile ayenda lapha kimi lento, ngakho ke lo nkulunkulu lona uyinsindiso yami. Jona ukhuluma ngesithombe lengathi sivelile and asiyuphinde sivele kanye savelela nje yena wabona lokubonile. Kunetinto uNkulunkulu la ukuthi bam uvelele wena kube kuyaphela futhi awuphinde ukubona ngaleyo ndlela leyo. So ke Jona lapha kwamvelela wakubona futhi noma kwakungathiwa ke kuphindwe, angicabanga ukuthi Jona beyajabulela ukuthi kuyophindwa ngoba kwakungesiyo into lebeyilula. So ke insindiso yasimakazi uthi noma sekayibuka ke Jona, so ayibuka in the bigger picture ukuthi insindiso is not of a certain nation. Ukuthi ngoba thina sisive semaswati bantu bayothola insindiso eSwatini qha, ngeke ukuthi ngoba thina siluhlanga loluthi 10 bantu batothola insindiso lohlanga lo qha, ngeke ukuthi ngoba thina sikhuluma esiSwati uNkulunkulu uva siSwati insindiso iyavela ngathi qha, kodwa insindiso yaNkulunkulu ivela kuNkulunkulu kude umuntu longaletha insindiso. A pattern lapha kulo chapter 2 verse 9, Jona lapha uyaveta njengoba aphendukile nje, uphinde uveta lesinye isithombe ukuthi sitimputa sibantu uphenduke nini Jona kulesimo lesibekade simbona angiso. Tikhona ke timpawu letinengi letitshengisa kuphenduka kwakhe Jona ku John chapter 1 verse 9. Lakhona Jona amemetela kwesaba simakaze nekwethembeka kulesono sakhe lesekuba rebellious noma resistant etintweni taNkulunkulu ukuthi hayibo angeke ngisaqhubeka ngisifihle lezo sono lezo sisebaleni ngoba indaba yensindiso noma indaba yokuphenduka isathanini musa kusifihla sono sakho sembule sibe sebaleni wonke umuntu asibone. Kubese kuthi chapter 1 verse 12 sibona Jona lapha uyavuma yena ngekwakhe ukuthi aphonswe elwandle. Umuntu masekaphendukile wakubona uyasilungela sijeziso zokuthi sengingajeziswa noma ngabe yini lengingajeziswa ngayo, njengoba basho kwekuthi labanye bawobuta ukuthi Nkosi lababi labento enjengami babheka ngakuphi ngalelanga sebeme phambi kwesitshalo sebukhosi. Kuthi ku John chapter 2 verse 2 na chapter 2 verse 4 na chapter 2 verse 7 sibona Jona uqala kuthandaza ubitha ligama laNkulunkulu ngalesikhathi asesiswini senhlanti emalanga lamathathu nebusuku lobuthathu. Simbona Jona uyathandaza, umuntu lo lophendukile indaba yethandaza uyenta ibe yinto lephilako kuye ngoba prayer is the medium of which we come into contact and communication with God. Bonke abantu labakholwako imthandazo angeke ubahlukanise nawo ngoba ngiyona ndlela bakhuluma ngayo naNkulunkulu. Ku chapter 2 verse 9 wakhe Jona sibona Jona urenewa icommitment yakhe naNkulunkulu kwakuthi tifungo takhe uyativuselela. Bantu labaphendukile bahlale njalo tifungo tabo bativuselela necommitment yabo iba yisha njalo. Lapha ku chapter 2 verse 9 again sibona Jona unika uNkulunkulu ludumo noma inkathimulo lefanele uNkulunkulu. Bantu abatigodli tinto taNkulunkulu abasho nje hawu ngusithe ngoba nami Nkosi yami ngithole ukukhobelalana, hawu nami Nkosi yami ngoba ngibonile nje ukuthi uJaka unika uNkulunkulu udumo ukuthi lokhu kwenziwe uNkulunkulu kwaNkulunkulu. Kuwo konke lokho sibona Jona kuphenduka kwakhe kuyinto lephathekako. Kuphenduka kuba i-event at some point ukuthi ngiyaqala nginikela impilo yami kuJesu kubenze kuhamba kuphenduka kuyamashorisa kube matured. Lokho ukuthi kuphenduka is both an event and a process. Lokho yinto leqalako iqhubeke, hayi ukuthi mina ngakholwa ngamuphi umnyaka so mekhona lapho kufuna kubonakala lento yakho ikhula. Singabe bantu labakholwa ngeminyaka lendlula leminingi kodwa nemagubu nemona nekulwa nebanga so lokhu kuhlala lapha kimi. Jona lapha uyabonakala
sekaphumileke esiswini senhlanti kuchapter kuverse 10a sophumile esiswini senhlanti Jona songaphandle uNkulunkulu wakhuluma ke nalehlanti ayizange nje imane ize imhlanti. The Lord spoke to the fish. Uyabona lapha kuyamangalisa ukuthi le fish lela leyaminta Jona yayilalela livi la uNkulunkulu okanye imiyalo yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini. Le nhlanti leyaminta Jona yayi under icommand yaNkulunkulu noma isayominta Jona yalalela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu suka manje gijima uye kuphi uhambe uyongimintela umuntu wami le ngifuna ukuthi ngimthume. Lana ke sibona inhlanti ingaphansi kwemiyalelo yaNkulunkulu ihlonipha uNkulunkulu. Kunembuto lothi mina nawe simhlonipha kangakanani uNkulunkulu. uNkulunkulu uhlonishwa indalo lokhu nyalo nje shonile kunesikhathi ukuthi inyathi ngoba seyaphela itawuvela ngabani inkwakweni tinkanyeti lilanga litawuphuma ngabani kutakwenteka ini indalo iyamlalela ayiphikisi kodwa thina bantu sifika la khona singakwendi lokho sibona ifish iyalalela. uNkulunkulu wakhuluma ke nefish. Uma ngabe uNkulunkulu akhuluma nefish kunembuto uthi angeke akhuluma yini uNkulunkulu nami, angeke uNkulunkulu akhuluma yini nawe. Uma ngabe uNkulunkulu wakhuluma nendalo wakhuluma nento lesithi kayikhuluma, angeke akhuluma yini uNkulunkulu nalesimo sakho lohlangabezene naso namuhla lapha emsebenzini, lapha emangweni, lapha ekhaya lakho, lapha empilweni yakho. Uma ngabe inhlanti yamlalela uNkulunkulu kwathi ayisale imkhipha Jona angeke salalela isimo sakho. Kodwa ngifuna kusho ukuthi there is no situation that can resist the word of God. Noma mina ngingatamba kumelana nabo uNkulunkulu utawenda indlela ukuthi ngigcina ngifike la afuna khona. Kodwa nake indalo ayiphikisi nephikisa ivele yente njengoba uNkulunkulu asho. Inhlanti yamhlanta Jona yamkhipha sengiyaphetha manje. Inhlanti yamkhipha Jona ngekhathi kwakhe. Jona bengaba nendlela ukuthi yaNkulunkulu kumbe ungangenta kanje ngingadeliver kanje. Bantu bafuna kusindiswa ngama terms and conditions abo, kanti uNkulunkulu unewakhe ema terms and conditions, unendlela yakhe uNkulunkulu lehambisana nenjongo kwakuthi leni afune ukuthi usindiswe ngalendlela le uNkulunkulu akusindisa ngayo. So ke asikuthathe serious ukuthi uNkulunkulu usemva kwethu kwakuthi ufuna ukusindisa kanjani. Kusindiswa kwaJona kwabita ukuthi ufike ngesikhathi irepentance yakhe seyiphelelisiwe tigaba ngetigaba, ngoba kuloko Jona wendlula ekuthi veleni buhlungu kwenesimo sakhe. Uma ngabe uva buhlungu ngento lo yentile ugcine lapho, that is not salvation. Umbona umuntu yakhala uyashumayela lapho ukhalelani ubuhlungu etilo latendini, but mawugcine lapho, that's not salvation. Is not complete. Salvation, it must also take you to God, to trust in God. Umethembe uNkulunkulu ngalokuphelele. So ke emakholwa anamuhla uNkulunkulu kunemsebenzi la uqalako empilweni yabo bantu banamuhla aqala nekubakhulula uNkulunkulu, but because of their resistance and refusal to trust in God ugcina lo msebenzi wensindiso ungakaphelele. Kufuna ukuthi wente uphelele lo msebenzi ngokuthi singamsimeli uNkulunkulu, singamelani naye ngaleto tikhathi le uNkulunkulu afuna kusebenza ngathi empilweni yethu. Lapha ke kuyabonakalisa ukuthi lento yaJona yayikhomba ukuthi kukhona lo dabo, njengoba Jona wathi ngithatheni ningiphonse elwandle, wavuma Jona ukuthi angene kulesimo lesi atinikelele ukuthi kutosinda abantu baNkulunkulu. Kwakukhomba Jesu lo dabo lotawuvuma atinikele yena kuze ukuthi kusinde mina nawe. Insindiso yakho nami isakutheneni utivumele ngoba Christ died once and for all. So ke bazalwane,
inhlanti yamgwinya Jona amalanga lamathathu, kanjalo naJesu wahlala emalanga lamathathu asemathunjini emhlaba ahlalele ukuthi kusinde impilo yami nawe. Indaba yaJona inekusikhombisa into lemqokwa leJesu bekayitele emhlabeni kwekuthi atokhulula abantu abakhulule etona ntaba. Inhlanti yamhlanta Jona lapha ya elugwini lwelwandle wase uyayingelela umsebenzi. Ngithi angisho mntwana kaNkulunkulu, simo sakho lobo kathe ukuso mase uphumile, mase uphunyulile, mase usinzile, usinzeleka ukuthi qhubeka wende umsebenzi kaNkulunkulu, hayi ukuthi ulibale ukuthi ubonga, hayi ukuthi ulibale ukubonga bobani. Inhlanti yamhlanta Jona yanyamalala. Akusho ukuthi mangabe abantu bentela utho lokuthide sekufuna ulibale ngiqonqoshela kubo, bayekele banyamalala bahambe. Ungabe sothi hawu Nkosi yami ngitawubonga nani njena uphizibani, labanye beze bafune kohlala emasontweni labanye ngoba waphiliswa kulela sonto lela, noma waphila kulela yini. Bantu bayaphila esibhedlela kodwa bangasashayi kulela esibhedlela. Bazalwane, asesike sifunda ukuthi uNkulunkulu mangabe usendele into asibonge uNkulunkulu siqhubekele phambili. Singafuni ukubeza senda into tibe ngama idols. Singabe sesifuna lelo sonto lelia ngilo lengaphila kulo lo mfundisi loya nguyalo wangibeka sandla lo bantu baneya impahla le ngangigqokele impahla le nesiphambano sami lapha ebunti ngiyo le no uNkulunkulu lo wenda umsebenzi. Akungafiki isigaba la khona uNkulunkulu atawuvuma ukuthi sigcine siqabana nebantu labathithe just because sesibende boNkulunkuluwana. Athi uNkulunkulu uze ngimqweshise abaqabane nabanengi bantu baqabana kanti bebathandana itolo. Yini sizathu salokho? Usuke lona wafuna kumenta uNkulunkuluwana wakhe lona lomunye umuntu. Wathi uNkulunkulu wasengentente kanje kuze ukuthi batokwathi ukuthi nimi ngedwa lo deserve ukubonga. Let us pray. Nkosi uNkulunkulu mnikatwe amandla konke, siyakubonga ukuthi imithandazo uyayiva. Uvila umthandazo waJona. Jona akazange wathandazelwa ngomunye umuntu when he was right in that predicament of life, but he prayed for himself right in his calamity and say, oh Lord God, wena wedwa lodalela izulu nemhlaba utangisindise kule simo. Uyabona wakholwa emva kwekuthandaza kwakhe Jona, wakholwa ukuthi uNkulunkulu somemnyulile somkhiphile kulokufa. Waqala kubonga, waqala kuvuselela tifungo takhe aphakade esiswini senhlanti, tinzembuluka timbambenza utonke. Babe ngiyathandaza egameni likaJesu. Kunabantu bakho Nkosi labanye babhekene netimo letimathini, ndiyemfundisa usathi lesimo lesingibambile. As long as labantu basathandazelwa noma bathandaza kodwa bangatiboni baphume kule simo, kutaba lukhuni kubona impendulo yaNkulunkulu emithandazweni yabo. Babe thatha ludumo lokufanele kusihlwa ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu yena lokhona kusamanje naphakade. In Jesus mighty name, amen. And the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. Mvana Zakaya, sibonge kakhulu. It is so wonderful and awesome to see your likes and your hearts, your comments, and your sharing of this message to others. Nibahlephulele labanye nabo batokuhle abazalwane. Lokho akusiwo kwakho wedwa, kwethu sonke. Kunebantu labasethi men, labanye bathandaze sebathi asale siyeka kuthandaza kusithi ngalutho. Ngifuna ukukunika isiqiniseko mntwana kaNkulunkulu. Mawuqeda kuthandaza mbonge uNkulunkulu. Kweuthi sowuvele sokwentela lokho uqela kuye. Ungabi nekumengabatha uNkulunkulu ngoba unguNkulunkulu wethembiso futhi wethembekile. Be blessed mntwana sekhaya. Amen and amen. Babelolungile sesibongile Nkosi nakulesikhathi egameni likaJesu.